بله چاقودما خوش ایبارا خوش هم تماشابانین هجا عرف کاری بیجه الحمدلله انها امی بزمان دایی که از اومه مستای هجا امی بزمان دایی که باخم جبر گستم بزمان ترکی تیم هم بروه وک هندزانن میوانه من هون گلک جی نازکین حافظ گلک گرامبهای احمد توراله و به مربه امی جی بپرسن او جی برسیبه بده و هر واقع هونج کارم پرسی خواه بکن و ام خيراتنا ودكن ما موسط بسر جواراتي إبارات خوش بخيرات خير خدي الوبا ولا التماشبان الوبا هم شوان هم باشن الحمد لله حمد خدي را بله ما موسط وان روژه داوی گلک پیشکتن چه دبن و پیوا و جو و هروها امریکا و سوریه و کرد و کردستانی او از هند بیجن احمد شر اما زمانی ناگر از بیجم احمد شر راستیا مالا خوده از بیجم جولانی و برن امریکا و زامچه اون کارش مره وقتی هم بره دا خوابندانا جولانی زبونا امریکا زبوه ته چواته اون کار چما چاوا شیرو بکن برسامنی یکمین فرمو من مستحیشم سلام خدي للسر و للسر تماشبان وبن راستی انسان که هنکی هش للسری به دما وان تشتاد بینه به اخلاقیات جهانی جد بینه يعني بمليون انسان هاتن كشتن بناوي شريعته بناوي اسلام اف 5 ساله 7 ساله اسلام کی کو دست حالاتار دخوازن آوا بکن بناوي آنینا شريعته بناوي آنینا عدالته بناوي آنینا حقه زاروك خلكي برن قوتن امريكا دجمنه و نياره كافره گره اموانا بکجن قوتن روسيا كافره گره اموانا بکجن هم كفارتنا بکن قوتن نظام فلانه و بيوانه ایرو هندی برچاوه هر کسی به سالان ما گوت کسی گوداری نکر به سالان زارو که انسان بناوه دین هاتن کشتن دجبری امریکا و اوکی ایرو جم دبینن چاوه همه ده هبو دودانه و شرمشی ناکن سرو که استخبارات CIA دبیجه منو تا مگله که لعراق به هفرا کار کر لسوریه به هفرا کار کر ام بسر کتن تشتی که مدیشینه انسانی که ببیرو باوری کی خود گری بده وها به هشو به عقل به قربانی وان تشتا يعني بالصد حضارة نها ام بيجن داعش بقرا جاء القاعدة بقرا بالصد حضارة ضاروكي خلكي دبن ددن كشتن دبن نابي دجبريا امريكا وروسيا يدا والثروكي واجي ده همان ده مدا بامريكا وروسيا يدا ده ناب همو تشتيدانه ضاروكي خلكي ددن كشتن و بخوشی دچن هبودو حمیز دکن هبودو ماچی دکن آلی دنیجی توپا تانقات یارا دشیند بجا وانا تروریستن وانا بکجن قره وانا بینن بقدینن تالی درد کبل نیورخی هبودو حمیز دکن لبرانبر تلویزیونا هبودو دگرن هبودو پیروز دکن راستی از نظانم یعنی گلو گوتار هی که معرف پیناسه بکن انسان عصر 21 بناو اسلامه خود شوا حستكن مثلا از خود پر خراب حستكن وقت مسلمانه کی تهيله كده جبوكو كرد نجيجن حق وحقوق خود تبيجي فانا دجمن دين اسلامنا جبركو امريكا البشتوات تبيجي افانا دجمن روجالات نافيدن كرد جبركو دعوه حق خود كن نظام تشين لبشتيه روسيا لبشتيه روسيا داخياني دده جولاني دبيجه روسيا جمارا قوت ورا ام اساد دشنه ورا جي مداروني كه جيوي داروني كه امريكا جد بجاج خو اف بي سي سالم باورا کار دکن انگلترا جد بجاج تشخم روبه مي ما تدريب كري ما تپرورده كري ومسلمان ايرو روجالات اناويجي وقهاتنا كشتن كج خرد بجنا مسلمان الناب نيني كده اسلام الراديكال يعني ديو باب وان زاروكا اقرباي وان زاروكا جيناري وان زاروكا كسي كو منتسب في اسلاميه نابجه اف شرك وام دجي كردا ودجي مظلومه وفقيره دكن اموانات دكشنو امتين كشتن قبل يستك شيء كسك شخو نابرسن ابا تشتكي عجيبه قرانه للقران خوشك بيناسه دكه دبيجه منافق طيبت مندي وان هنا هرقاف خو ود شيرن جبوكو خلقي بخابينن انسانا بخابينن دبيجه خود تهاري جوان ربيجي والفساديه دكن ونروي عرده خرابيه دكن والنباشيه دكن ونكشتنه دكن ونقتله دكن بيجن حاشا 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 ام انسان باشن
ايكو آباد كن أمن وطارا قرآن سورة البقرة آيات 11 و 12 دبيجي بيجن ام نمفسدن ام اهل شكرننا اشتفانانا وقت تجوان دبرسي وقت تجي قوت شعر يا جولاني فرقناك ابانا همو بتبع تركيا اردوغان جا همو بيون دستيفانانا دين بكارتين حتا داوي انسانات دكوجن حتا داوي دستريجيه دكن حتا داوي بفي رنگي رسمك للدنيا يجي كرن كوجي اسلامي خرابتر كستنه ان هاجي دچن لنيويورك نتوين يكبوي بالتلفزيون الامريكي هذا هبدو حميد كانن بهبره جبوت تجارتها كشتني هر حال عندي فايده نادم ملت هشيار بو چبو اجا وانا دست بكنا تجارتها بترول وغاز وتشتدني بكنا بله ما مسلم خودتين ناس كرن واناتين ناس كرن برجوان ديوان دين چاپ کارتینن دین اسلامی چاپ کارتینن تين ناس كرن خوازم تشكي برسم چونا اردوغان و امریکا و پترولا روسیا و نظام چه و بخواد چی بینه اون باور دکن که اردوغان جدبج پترول و گازار روسیا برده و وک ترامپ گوتی پیک بینه بله من دخوازم بيشم افانا همو وك مالبات كينا ما مستقدري بهبرا ددن دانو سندنا دكن براي هبدونا يك براي مازنا يك بابا يك براي يك خاله يك ابا بفكر انت دي وبارك يرد بجا روشالات نافين دبجا وانش بحثنا تو دولتا دكن عشيرن دبجا مالبات مذهبا قندينا شخورت اشتادكن يعني للروي تشاب الريه مدنيرن بما تناظر دكن اصلا همو تشت ببي رنگيه يعني دروای باف اثر ذرك ترامب دروای بريار ناين قرتن عشكرا دبجن جبوكو اف اولاد ورن بابي خو ببينن دبجا جبو 5 دقيقه وي ببينن بيرا بر دركبن برامبر كاميرا خو مشروبكن دبجا فانا دناف لبو تفجر دانا دغرين حتى يفاري انها مرد دبينه ما قلت سروكي تركيا اردوغان جي بوانا را كارد كد قلت نا اصلا ترامب وك بابكي دستکی جولانیه دستکی اردوغانه هر دو جی دبجه و خوب پر قریش کریه ورا و هنه که بشون برانبر ملت از آویل وکم للتلفزیون لنتوین یک بوی از بجم یا وانا وقا و دگوتی وقا ننهره لیل اولاد منه هر دو جی یک بقراواته یک بقراواته گرچی نه هر دو جی بونه بقراواته هر دو جی قراوات کرنه وستی خون لدوی ملت ما انسان بندست بیا ظانبن اف سیستم کیه ناوی سیستم کپیتالیزمه دبي سيستم كابيتاليزم دا باب هي كرهنا براهنا خالهنا افجي دا سلطدارن دولتن ايش بخور بينه تشتكو باب دايه اي وقا بخور بينه زيدنا قرشكي زيدنا قرشكي يعني اگر جيرا قوتيه دفج روسيا برده ورا از غاز بده متى بري غاز بده امريكا ادا بواتر بگره جولاني راجي قوتيه لاوت دشمناتيه اسرائيل نكه ارج مروكه تشتي هي بينا بدل ما تشتي مشترط بيجن قبول بك خوارنا تشغيته هي ما قصرك قصر اساتي مداته ابراكي تال ثروكي تجارتها ام بيجن وزير التجاره هي براكي دي تر نظام روسيا رشيه شخور بخون زيده خو لكن في تشتي قوت تشتي دنيا هات بيرامن دما رفراندوم تشيبون زانن سر صالاويه جي اردوغان لسر تلفزيون بانك ذكر تقول لهم مجوره قوتيش خورا بخون دولة تشجوره بخون يعني هذا علاج ندمته هذا نان ندمه ونج برچينا بمره يعني دفع ام في سيستم هان الناس بكن اف سيستم همو بهبرايه سيستم كي قريجه لقول برجواندين خدانو سندنا دكه برجواندين خو لوخما مازن او دخل تشتي دبن تشتي دبن ثانيه داجما جا اردوغان وجولاني رايه بله من موسى استخوازم تم جانا ام تر تلفون جي داخل من استخوازم جوا برسمك عالم كي اسلامي ایرو کرد بندستن باوریا واجی چیزی ببرابه جدا باوریا کرده هایه ده اسلامیت ده قرآن پیروز مثلا وی ملت 7 میلیون 5 میلیون هر ایسه ده وی نا وی ملتی ده و ایرو ام ملتک
برخودانك جبو هبونا خود ده يعني تو عرضه کسی داگر ناکه تو ظلم کسی ناکه مال کسی نخوازه هونه وی برخودانه جی وی برخودانه ده اسلام ده چی برا گلک باورمنده مجی نهال سر اکرانه لو تماشا دکن جی وی برخودانه ده قرآن پیروز لجم رب العالمین چی مرف کاری چوا تفسیر بکی کرم نها یک حق ناوی چه دبه برا ببه يعني ناوي ديمقراطي به ناوي خريستياني به ناوي جوهيتي به ناوي سوسياليزم به ناوي چد به برا به حق يك تشته ناف رولك خويا مازن تننه جبري دسالات بالناف دغرن جبوكو انسان بخابين انسان لغور قرآن لغور تورات لغور زبور لغور زندا اوسا لغور ويراين هنديا لغور امبيشن بوديستا حق يك تشته ددونن ناف جدا بنجي حق يك تشته حق هر ملتي هي لغور اولا لسر خاك خو آزاد بجي اما ملتي كرد نبا يكي دني بجي همان حق جبو هر كسي درباس داره دو زمان خلقي ندايمه مجدر ونانيا بخوبا نكريه لغور دين اسلامي لغور قرآن زمان ما خده دايمه ام دعو دوزا زمان خود كن ايرو لسوريا دبيجن ام سوريا كي تذا چه دكن براديسا حق وحقوقي وزمانه وتيدات النبا لتركيا ايش دبيجن براتيدات النبا ابا وقت دبيجن بناوي اسلامي دبيجن بناوي قرآن دبيجن خداجي دو قرآن دا دبيجن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آية منن دليل منن زمان ورنج يعني هنكي إنسان رشكن هنكي إنسان سبينة هنكي إنسان آسياينة وبالصدا زمان هنا دمكي وانا همو آية خدينا كسي بناوي إسلامي دعو دوزا وان آية بكي كسي بناوي خلاصية جالظلمة دعو دوزا زمانا دعو دوزا رنگا بكي كوك هفبن لغور قرآن اف تكوشينة كي قرآنية تكوشينة كي إسلامية يعني دما ون آية خده بپاريزن ون اسلام ده پاريزن اسلام چیه؟ اسلام پاراستنا خوزایا کو خوده چه کریه پاراستنا گردونه زمان جی پرچه کی خوزایا جوی گردونه چه بویه؟ دوی او زمان وره پاراستن دما ام جبو زمان خود تید کوشن قرآن ده بجه ون جبو آیت خوده تید کوشن دما ام جبو ولات خود تید کوشن قرآن ده بجه ون جبو امر خوده تید کوشن لی چاوا هاتیه برواجی کرن ری بردانه شاشک دانه سر خو تسبیح کرنه دسته خو دبیجن ام دولت اسلامی چیه دکن دولت اسلامی چیه مفتاوی دست ترامپ دایه مفتا پشت دریجی دست نتانیاهو دایه یعنی دما ام مفتا دست وان دابن تشاشکی بدی سر خو تجبل خو بکی تتزبیه بکشینی علاقات تو حقیقت نامینه و از دوباره بکم جبو من حقیقت یک تشته هنا كي ناب لكن خريستياني جي عيني تشته هنا كي دا ناب لكن اسلام جي عيني تشته هنا كي ناب لكن ديمقراطي جي عيني تشته نافارا ام جريداي نامنن لو را خدي دبيجه خب حقيقته و جريد دبيجه ناوي كو جبو دين مجوره هل بجار ناوي ديني كو مجوره هل بجار تي آشتيه يعني اسلام بمعنى آشتي بكي ايرو بناوي آشتي شر و پفچون هي گرم بیا قبول کن جبري دبي همو تماشاوان زانبن مسلمان زانبن تکوشینا گل می بندست تکوشینا دهندر چرچوا قرآن دایه تشتی کو قرآن دبیجه مافته یا شرفته یا حیثیته یا ناموسته یا عزته یا دبیجه لسر تا ارک فرزت وی بپاریز انسان به زمان جه شرف خو به پارمایه انسان به ولاد جه حیثیتو عزتا خود به پار مایه دبه یکی بشه از مسلمانم اوجوان تشتا به پار بمینه جبوی دبه سیستما کو ام دخوازن لولات ما کو پر رنگی و پر دنگیه پر اولی و پر مذهبیه همو به هفردنا و آشتیه دا به شکل که آزاد لسر خاکا خویا آزاد بجین خوب ریوه ببن یکی دنی نیوان بریوه نبه اف دعوا که از وقت مسلمانه که بجم دعوا که اسلامیه
یکی دنه دبیجه دعوا دموکراسیه یکی دنه دبیجه دعوا سوسیالیزمه اف زده ما علاقه دار ناکه لی اذانم اوا حق لگور میشه دعوا که اسلامیه دوی لگور دین اسلامی حق وی ملتی لوی وره بگراندن اگر کسی که تکوشین نکه مسئوله و اگر دجیاتی ویاجی وره کرن دجیاتی خوده و دجیاتی قرآن تکر وی مالات هزار جاری آوا و گلک سپاس براستی جی مجی مراق دکر تماشاوانه مجی هنین سر اکرانه یکی باورمند به باورمند yani tuzane em giz dizanin neteva Kurd sedî not û pêncî İslam e ew jî ma dibike bêje ez û dînê xwe alaqam ji Kurd û Kurdistaniyê û ji welatperwertiyê û tekoşertiyê tune ye yekî wê taswasê keve çi qasî etik yani acî çi qasî ergê wî ye hûn çi bêje yani hem bawermend e ama dibe işemiz Kurd û Kurdistanê tune babo ez û axireta xwe û dînê xwe û nimêja xwe hûn ê çi bêjin ji wî re نها دما مرov İslamê nas bike mirov dibîne İslam dema behsa heqa dike pêra behsa erka dike yani dibêje eger te daw doza heqê dikî divê te erkê xwe pêk bînî ger te erkê xwe pêk neynî te derewa li xwe dikî te dawa heqê dikî lê te derewa li xwe dikî İslam ne mumkin e însanekî li cîkî dibin zulmê da bi heq û hiqûqê wî ji destê wî were girtin kesê Müslüman bêje eviya me eleqedar nake tiştê cenabê we dibêje ne yekê dinê ye ew bi xwe ye xwe dike yekê dinê biya niha yekê İranî biya Fars biya yekê Tirk biya me bigota İslamê bar li me kiriye evana dibin zulmê da ne divê em her wan xilas bikin ev ne ew rengê jî bi xwe dibin zulmê da ye bi xwe heysiyeta wî şerefa wî izzeta wî ji destê wî hatiye girtin yekê Müslüman çawa kare her camiya yekî Arab çawa kare her camiya yekî Tirk ew li wê derê bi Tirkîtiya xwe bi Farisiya xwe bi Erebtiya xwe serbilind biaxive û tu jî bi navê vî dînî tu histîxwar bî û tu bêjî ya wele de ez ji bo axireta xwe dixebitim ew jî derkeve ser mînberê bêje axireta min dibêje gere tu welatê xwe çêkî û ê te jî welat nîne ew bêje pêxember gotiye kî zulmê li yekê bike ew laneta Xwedê lê bariye û tu jî li wê derê bî û ew bêje kesê mazlûm ku zulmê qebûl dike ew jî qasê wî zalimî xirab e li İslamê û tu jî wistiyê xwe xwar bikî û tu van tişta qebûl bikî bipejirînî eva dide nîşandan ku ew însanê ku tîpê ku hûn behs dikin tîpê ku em dibînin evan tîpana tîpên nexwedan îmanekî temam in belê kesê xwedan îmana temam tu carî ûstiyê xwe xwar nake tiştê ku zulme xirabiye lê tê kirin qebûl nake ji ber wî Hezretî Muhammed dibêje cîhada herî mezin ew e ku tu li beramber sultanekî zalim gotina heq bêjî gotina heq bêjî îro tu bêjî qurban wela ez xwe nimêja xwe dikim ez rojiya xwe digirim ez bo axireta xwe dixebitim ez ê jî bêjim qurban wela Xwedê û pêxember dibêjin kesê li vî dunyayê îzzeta wî tune be li axiretê jî îzzeta wî tune kesê li vî dunyayê azad nebe li axiretê jî azadiya wî tune kesê li vî dunyayê xwedan gotin nebe li axiretê jî nikare bibe xwedan gotin evana gotinê Xwedê nin ew tiştê ku hûn dibêjin leystikekî neyarê milletê Kurd e bi navê dîn dikin dibêjin dîn dibêje de xewda biçin ger wiha ye pêxember hatin ji bo ku însana de xewda bikin ya însana şiyar bikin eger pêxembera însan de xewda kirine gotinê vana rastin lê em dibînin pêxembera însan şiyar kirine gotine ey însanno evana em bêjin we dimijînin heqê we ji destê we digirin dîn bi kar tînin godariya vana nekin Xwedê dibêje ferqekî di navbêra reş û spî da tune ye tu ferqekî di navbêra Kurd û Tirk û Ereb û Faris da tune ye herkes li ba Xwedê heman tişte wek heve ama tu rabî bêjî na wela Tirk gotiye ez bi qîmetim
جبر وی اجي دبيجم از قيمت ننم از ديو بابي خو قبول ناكم قيمتها من از ببم ترك از ببم عرب ونظانن وي شاي ون دكن ون دشمناتيا خدي دكن يعني ون دبيجن اي خدا اگر تا ديو بابي كي كرد دايه من از وی دايو بابي خو انكار دكن بناوي تا بناوي دين تا ليه بنيرن تا دايه من ليه از انكار دكم ادجي وي دردك يبم ادو خازم ببم ترك ادخوازم ببم عرب ادخوازم ببم آلمان ادخوازم ببم انگلیس اوا خودی دبیجه دش درکتنا خودیه لو را دیو باب هالبجارتن دست منو تدانینه خودی دیو باب ددمه امکارن دینی خو هالبجیرن امکارن خورا مالباته کی هالبجیرن امکارن عربه کی هالبجیرن لام نکارن دیو باب خو هالبجیرن دیو باب نسب زمان اوا دانینا خودیه یعنی سنت الله اف سنة الله دما تبيك نيني تدش دركبي دخوازي 24 ساعة د جامعه دابه دخوازي جي كعبه در نكبه لغور چرچوا قرآن پیروز د ایمان و باورية تدا پرسكريكيه لورا مروفه كو قرآن بحث دكه مروفه مشرفه مروفه آزاده مروفه كشبو آزادية تيد كوشه اب آزادي وقت بيجن آزادية ريه ننه آزادية شاشكي ننه آزادیه اخلاقیه آزادیه میجیه آزادیه دله آزادیه ناسنامه از کردم خوده از کرد چه کرمه لیوک اول مشغول اسلام هل بجارتیه لیوک اول مشغول ازداتی هل بجارتیه لیوک اول مشغول خریستیانی هل بجارتیه ابات هل بجیری لی ناسنامه تا یا نتوی خوده داده میده خوده بجد مثلا دین دا تو سربستی تو کاری جغور هل بجیری لید مثلا دیو باب و نتو دات نثر بستی تقریدا ایرادا منی ایرادا من یا خودید بجه ایرادا من تکرد چه کری اما ده مثلا دین دا مت سربست بردای اما برواجی دکن دوی ملت ما اویا دانبه افتشتی پروپاگاندای که بناوه دین تین کرن اف نه دین اسلامیه اما دین دولتانه دین دولت آجی تو خوازه جخور هنکی کولا چه که هنکی انسان و کولا بکار بینه ملت به خودی کیه کرده دا کردو هر نوبت بگره دا کردو بناو اسلام هر بمره دا کردو بناو نظام دولت هر القوره بمره هر هنک جنات بجن امی هر غزه بمره قربان غزه از حیرانه راست ظلم لیتی کرن راست تشتکی نباشه لغزه خود تا پیچ کریتی هر غزه دیتر ته اصلا وقت تداری غزه تج مسئولیت راستی در روی چی مسئولیت درو ده تمیری جامری خدان عزتی خدان شرف و خدان حیثیتی جی خدا تکوشینا خوب که ولات خو آوا بکه ببا ملتکی قوی و بهیز برا گوتنا تا پره بکه تهاری وی داری وقت دی پره داره که هشک دبا بالی دخفر داداویجا وی داداویجا بلا دکه یا دبا وی شکلی دبا تلفر داره خود کسک بمینی شین بمینی دا کو تکاری دی میوه بدی وی ماموستا دست و دل و هسته صاحبه اتخوازم بمجی که ماموستا وقت مگوت یعنی وقت سیداکی وقت ملاکی وقت امواج گوداریت کن باش جه خود هر گوتنی که زیره بو ما نا کرد تیم پلچقاندن ازیت دکشینن به وارن به ولاتن به ناسام من به هر چیزی لو کردانه بلکه ام نفس یدون دستینن لی ام نل به جیهانه به گزگان دجیم یک جواجی ازم کو از دبیجم جهلا 4 دولتات کرد هاتن پلچقاندن و هر واجی هری کبوی سبب به چه اماتن خاپاندن به راستی جیم افجی راستی که دناوان ننوکا ده بگوان جهلا به دین اسلام ام خاپاندنه و ام گجد زانن ایک اسلام جی آنین روزلاتا نابین دیسه کرد بخونه صحابه صلی الله تعالی علیه و سلم صحابه محمد یکمین کرد گاوانی زیرد بیشن جوانی هر نیسه جایزه گت خوین و تلاش و قیر و هوار کی اف ملت تجی دبیجن یا انسان دش قصه تدان خوارن تو برگشی بهنه و تبه های فلسطین و آنجی گازه چه قاسی جایزه فرمو لگور دولا اسلامه مسئله که هی امجیر دبیجن مسئله زکات آلیکاری مادی جبو انسانا دوی امجوه داره برای که بنجبو که ام باش فهم بکن اگر جیران تبرچی به تنکاری زکات بدی محلکی دیتر
اگر گندیه تا برچی به تنکاری زکات بدی گنده کی دیتر اگر باش نافچه تا برچی به تنکاری زکات خو فطره خو صدقه خو بدی باجاره کی دیتر ما اوت تشتا جمر نادد خدای دبیجه و انذر عشیرتک الاقربین اولی نزدیکی خو عشیره خو مزگینیه بده آن هشیار که وانا سر راست که نها ایمه ونظانم چی دکن لبرانبر چمه کو وک آشید تی خواره لبرانبر وی دخوازن آجنه بکن آفجنیه بکن چه نابه اسلام دین عقله تشتی کو عقل قبول ناکه اسلام قبول ناکه یعنی تحتا کردستانه که آزاد چه نکی تحتا ملت خود چه نکی تهاری غزه تهاری بوسنا هرسکه تهاری افغانستان تبیل سباد چی قوتا تپرچد به هنک هنه دعوة إسلام دكن دبجن أم إسلام دبارزن أبجي خاباندن أكيدنه إلهي كلمة الله دبجن إلهي كلمة الله نقوتنا كتبجي لا إله إلا الله سر دارك راكي لا إله إلا الله بني حق حقوقه توي حق حقوقه تجاكي أو آل معناه هي إجابانا دكن وي آل رادكن شبو إنسانا بخابين ظلم لبردانية تيه آگر بمالا تكتيه تب مالك دني وباز دي اوا نه عقلیه کو حتی اسلامی به شرط اسلام جبو کو کسی که ببه مسلمان شرط اول عقله یکی کو دین به تنکاری جرا بحث اسلامی بکی نه اجوان انسان را بجم وانا دینن در و عقلن چونکی کاری کو دکن نورمال گره مرج وانا را بحث اسلامی جنه که چونکی فهم ناکن تی ناگیجن برا قصوری ننیرن وک حقارت شی نکرن حقیقت اوه آگر دمالا تدابه 800 كيلومتر 2000 كيلومتر 3000 كيلومتر هري آگر بتمريني اوه ملائكة خديش در بيشن ما عقل بسري تدا تنبو خدي عقل نداته اف چه عقله برشاش نيفهم كرن از نابجم تشتي لقاذيتي كرن تشتي راستن درستن نا تشتي خرابن ظلمه حقارته انسانا جي وان در دخينن انسانا دكوشن لي فقيرو زمان تقبل ناكن تب زمان خدا خذي تلينش دكن صد كاس سر سري تطوب تبه تنكاري دمزقفتا آمده دا أورفا دا أليح دا سيرت دا وانه دا تنكاري كردي لسر منبر بحثا دين بكي تيهاري دين خلاص كي اوا كاري عقله جبوي دوي انسان كو بحثا دين دكن بعقل بن بعقل تف بقرن يك انسان مسلمان اولی ظلمه مالا خو پیشی لی دگره حضرت محمد همو پیغمبر جمالا خود دست بکرنه نچونه دربا جنابا ماله پیغمبر اولی دجبری ابو لهب آب خود سکنیه پشترا دجبری کسی کو مکه بریوا دبن دجی وان درکتیه نا وقتا وان تستاد بیشن هنه کی جوان هنا ايه دبجن سيدا دعوة اسلامي ناكن لقوروان اف دين دولتي كتني وك بايراق وك كم وك شكله دبين قيدين اوه ما اگر زمان تهاتيه قد اغكرن تدعو دوزا ويبكي اف دعو دوزك دينية اگر ولات تهاتيه داگر كرن تجبو آزادية ولات خود تيب بكوشي افا دعو دوزك دينية اگر ملت ته حق وحقوقي وش دستيواتي قرتن تجبو وان حق ومافات تيبكو شي افا دينية افا اسلامه ميركتي ولاتي تا داقر دكاد بجاز بناوي اسلامي دك اسلام جد بجا ولاتي تا داقر كرن تجبو وي بار خود بدي بي كشتن تشيدي دفردا برسكريك تيجاشتنه ما مستقدري اگر دين وهاية شيخ عبيد الله نهري چما سري راكر ملايمة چما هم اعدام كرن شيخ سعيد چما سري راكر نعم ملا مصطفى شيخ عبد الصمد افانا همو قاضي محمد نري بري ديني بون اف دين چپه لهات 5 سال داويه اف دين کی دعوه في ولاتي بك ابو بيدين بري چما كسي کو دعوه في ديني دكرن ديندار بون اونها چما بيدينن اتابي كتنا بن باندورا دين دولته چونك دين خوده هندي نايديتن نها دين کو بناوي اسلامه لإيران لسوريا لعراق لتركيا جبو انسان تي وگوتن اف دين دولتانا نه دين خوده دين خوده نه ممکنه
ترک جی کردا باشتر به زیده تر زیده حقی وی هبه دینه خوده نممکنه یکی فارس حقی وی جی حقی کرد زیده تر به اوا وقتا یک لی زیده بو گره انسان بفکره یا اوا دین دولتانه نه دینی خوده به حدیثه که از یا خفتنا خوشی تمام بکم پیغمبر ما حضرت محمد علیه الصلاة والسلام بجه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإيمان نآنية والنبونا باورمندين راس حتى تشتكوا ونجبوا خود خواذن ونجبوا براي خود نخواذن امبرانا نوصا قاشو ناب نينو كده امبرانا اي باشا برا دولتا تهبه ويمجي زماني مقدر غبه اي باشا برا محكمة تهبن وجبوك الزماني آخذي متى من 3 سال تخي حبسه اي باشا برا كولتور وچاندا تهبه لسر چاندا مما آسيميلا بكه وجبوك از دعوة چاندا از دعوة چاندا خو بكم از وقت تروريست ورم بينا سكرن از وقت كافر ورم بينا سكرن ما با حديثا نورمال كسي مسلمان رو هاد بيجه دبيجه اگر دولت تكيته هي برا 4 دولت كرجي چيبن برايتن مكتبته انا برا مكتب كردا جابن محكمته انا برا محكمه ويجي هبن آلاته هي برا آلا وانجي هبن نبراتي هبن براتي بذي رنجي صاد دبا نا دبيجه اي كردو للروجابا اگر تدعو دوزا حقي خو بكي ماذا جولاني دبيجه او تركو عراق وايران لتبقنها تركيا دبيجه اي كردو اگر تبحثا حقي خو بكي جولاني حاضره كير دستا دايه اي ورا ثري تجيك بكي اگر وهابه ويدمي دبي كسي مسلمان بفكره از كيجا ديني باور دكم دبي كيجا ديني باور بكم دين اسلامي ان دين دولتي افتشتكو عم بحث كن دين دولتي دين اسلامي دبي مسلمان كرتننا نا تشاوش بو غزه قيامتي رادكن مسلمان افسد صال جرج بو كردا قيامت راكرانا بقو تفانا بريمنن وفانا ظلم ليكريه دبي ون في ظلم بدن سكناندن ايرو جمعيه اج خطبه هاتمه ايرو تنه لعراق ايران سوريا تركيا انسان ملا دركتنا سر منبره بقو تا مافي كردا مافه بقو تا حق كردا حقه بكردار الناب اشتي بشين سببا مثلا ما حل دبو شما نابجن حفصار همو ملا ومفتيا وعظا دست دولت دايه جبروي هم دبجن دولت دينك آوا كريا ناوي دين دولته ومع الاسف الشديد عرب دبجن صد حيف مخابن دين ويا دين دولته خلق اللي دين دولته تشد بجام بشن جنات نا قربان خنا خافين خذ عقل دايته والله خذ سبع حسابي عقلي يجي تدكه وی مالات هزار جاره با ما مستهجا سیدای گران بها سیدا از خودم چی کدی پرسم نویسان حوالا جواب پرسن اما از جواب پرسم ل بری گز بپرسم از خودم چی کدی بیجم عجبا دنابا ننوکاده وکم دزانن حقیقتا فقای ملای جزیری نابیو سرن ملای جزیری احمد خانه سیدای جگر خوین سیدای تریت یعنی چقوا اوان کسی پیش یا نتوا کرد کرده بون سری راکن و نظام چه همو ملن سیدان دیندارن اول پرستن نه اولوی عجبا لی ام حقوق باورمند مجی چما دین جید ام سر نکتن و شخوا ام سوی مال پریشان جی امان او جی فکر که و چما عرب و عجم و رومی بر ریا دین ام بپیکرن اویسا ام دزانن وقت سيد رضا او جي بيري ام بن علويا ابو الشيخ سعيد شغل ورتب ام شما بسرنا كتن برياض ديجي وبواكي ديجي ام تشكي ما سيام هابو ام بري اسباب برسم باشا زبن برسا حوالا كلامك دبي مروف وقت تشتكي بيناسه دكه شيروه دكه وقت جواك دبي مرف علم جواكي ام جير بجن سوسيولوجيا جواكي عولي بيناسه دكه بله سوسيولوجيا جواكا ما جواكي خسره عشيره وي خسرن مالبات وي خسرن يعني آزادی حس دکن ناکن بندین هودو اف مثلا شیخ سعید وانجی دما مروب لیکولین دکه زیده تری وی اوه دبیجن ام آزادی دخوازن اف چه پاساپورتا و درخستیه ونچ ما ناهیرن از هرم بر خاله خوم حلبه ونج ما پاساپورت دخوازن
كرد دفي واردا دناف طبيعت و خوازای دا دجی كرد جواكي كي خوازاییه نايبن قيد و بندا دبن قرتنا بن قيد و بندا دار زوري جير لازمه دار زوري جبروي دولتك ام بحث دكن نبدين بدار زوري خو بجي كرنا بدار زوري لسر كردا خو بجي كرنا كرد جي مثلا كوج بهفرا دجيانه دا مقوت يا جواكي كي خوازاییه اف جواكا هانه نوك دولتا اف 5000 ساله وك عشيره وك كونا ام بيجن وك مالباتا خو باراستيه نوك سيستمكي ناوندي خو بريخستن كريه جل اجا جبري لي بنرن نهال 4 پرچه كردستان يجي او عشيره كو هنا زياده تربح عشيره دكن هيجي بحثات 7 سال 200 سال 300 سال بريدكم دفي كرد في هشمنديه تمام بكن دنيا ما يا ايرودا توك عشيره نكاري بجي توك مالبات نكاري بجي دفي في مالبات تبكي كردستاني تدنگه توازنه کی چه کی نابر خو عشیره دنه دا نابر خو لهجه کی دنه دا نابر خو دین و مذهب کی دنه دا تدنگه کی چه کی تبیش ام ملت کینه چونکی بر 200 سال 300 سال ملت بون درکت دست بکر وک بر ننه وک عثمان یاجی عشیرن جبیر نکن ایوبی جی عشیرن اموی جی عشیرن عباسی جی عشیرن یعنی دولت بونا کو نتو دولت کو ام دبیجن با 150 سال داویه درکتیه او كرد جبركو اهل تشيانا خوازاينه نكتن نافي تفجري قوتن براكاس خارشي ما ندعم خور عشيره خود ناف قندي خدا بشين بثه ليه حقيقه جيهان نوهابو بر عرض تهبو سر عرض تهبو وكبر نبو تن ند هاد شتا عسكر ندخواست تن ند هاد ندغو هنك بر بدمن نا قوت معدن تي ببن يمن اذ تجبو خو بشغلينا اذ تبريبا ببم اذ سينورا تشيكم دنا وان سينورا دا تبع حالنا جبوي مثلا ما نمثل كي تيجي هاشتنا دينيه هر چقاس خلق بيجي عربا مثلا ديني دا دولت تشكرن فلان كسي مثلا ديني دا دولت تشكرن ابن الخاندن لقول بيرو باوريا من كيمه لو را اف دولتك وعم بحث دكن للجنا لاسبشرا للوزاني هاتن تشكرن نكوان بخو تشكرن افجي كاركتركيه كرد ديتنكو كرد ملتك جي آزادي حسدكن جبركو جي آزادي حسدكن اف كابيتاليستي هاني جي آزادي حسناكن انساني آزاد حسناكن دخوازن انساني كو قوداريا وان بكن قوتو هيز بدن دس وان قوتو هيز دان دس وان جبروي جي ولاتي ما كرن 4 پارچه ملتي ما حتا خو حسيا پرچه بو پشتي كو پرچه بو شيخ سعيد سري راكر قاضي محمد سري راكر سيد رضا سري راكر همو لوقال مان جبركو پشتگیریه کی ناو نتویش بو کردا تنبو آوا نبو وک ایروجی هم دبینن لروجاوات دجی داعش دجی خرابیه همو دنیاه کردا بر خدا ایکو لبرلینه لویانای لمادریده للندن خود تقاندن بالصدا بحضاره انسان کشتن نهاتين حميث كرن جبوي مگو دروتيا دسلاتان هم ببینن پشتر امکارن شیرو ببکن ليه بيرو باوريا من كرد هذا مثلا جواكي دا جهيشتنا قناعته كي كو دفي ام سر مثلا كرد وكردستان هفدو بقرن ديني تج ترى زمان تج ترى لهجه تج ترى لكردستان جما هم يرى سر بيا امكار هفدو بقرن وي مالات هزار جرابه ما موسى ازيك برساك ازبكم ايديا قربانته او جاجنا قربانته فتر زكاهنه نظام او عياري برخ مرخات دن قزلهاي نظام چاوا بتابعه كردي مدن يعني چقاسي خيره چقاسي اتيكي اج چقاس درباس او خير وفكره حتى امريكا 10 ليراي وهنا و10 ليراي تابع قنبرات جامعه عجبا او قنبرات 10 ليراي قابت قنبرات جامعه عجبا خيره دكي گلات او برادرن او چاوته اگر اون حقی گله ما آگاهدار بکن دبی چرچوه ده و باش بده فرمو نه وقت تقوت از مسلمانم آن تقو از سوسیالیستم آن تقو از مسیحی ما فلمه دبی تلقور الكو برنسيبن وی دینی حرکت بکی اسلام حشا وی دینه که نه بیسر و بره جمعه بیسر و بردن نشاندن نواهایه
مثلا اسلام وك برنسيب داتينا دي سورة الهود آياتها 113 دبيجا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلا ظلمين نكن آقر وبشوتينا كثنا الكاريا ويجبك آيات أزماء وي كردي دبيجم ترجمة وي بكردي ورقرة وي بكردي تدما هاري في سيستم تبرا بديه نكو تالي كاريا ويدكي تدبي برچكي وي تدما عياري قرباني ببي بدي فانا او فانا بيبكن قلتها بكوجن تشيريكي قتلي دما تبرا بابجي صندوقي ملا دركه وسر منبر بيجت بوليس ما بيجا لشكري ما بيجا سياستشي ما باشن كرد خرابن برا كردا بكوجن كرد تيروريست ناولينو كده حقي وان كشتنها تدبي شريكي وي غوتني او غوتن دچا دبا قلك فقيره كي دكوجد تدبي شريكي وي قاتلي بله مروفي باورمند دما كار دكه دزانه كاري وي خيره ان شر انها ام بيجن برا وهاب فكرن دما حضرت محمد عليه الصلاه والسلام دا هنك يا جامي تشيكرانا وبچانا امتا اجي ملتا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام حق حقوق وانج داسوان بقرتانا وثر من بري بانكرانا بقوتا آلي كاري بكن حضرت محمد نقوتانا افانات دروچينا ون آلي كاري وان بكن ونجي دچن جهنم بقوتانا قرآن دا بان قوتنا هنا بلي هنا قوتنا پیغمبر هيا بلي هيا منها آيات جوارفان اگر وهايا دوي انسان مستمان نميجا كو دكيجي دقت بكي او نميجا وي كيجي فايدة دبينه اگر تدچی جامی کیوان و توان گوتنی خراب گوداری دکی و استی خوجر خوار دکی تراد بیجا پریج ددی اجي تدبي امين اره اب آیت هانه دبه جاي اگر تبشوتنا كذلك قال تجناك اگر في دنيا دا كرد مسلمان شوطاندنا كرد همو شوطاندنا بعد كرد مسلمان جبني شوطاندنا هشي وان جثري وان درخستيه و الكاري وان جتنه دچا ناف جامعه تركا دبه تركجي قبول ناكن تناف كرداج دينه کی شاش فهم کریه کرجی قبول ناکن اب آگره اشته تکتی آگر وی آگره خوده تناوه تب دست خو خوابه تناوی آگره اگر تو کرده که مسلمان باشی جخور جامعه خود چیکه سیدای وهنه ملای وهنه شیخ وهنه ما ون مجبور به دولت وگری دایب مال الجزيره لباطمان اسطنبول ويجي يخرج حب خانيه بقرن جامي كي شيكم برا تدا كردي سيداي وعظ بدن برا جوار بحث ديني وبكن برا حقيقه اسلام جوار بيجن اگر والمسلمان درست نا ده برداشي برسكري كيه تدي مساله غوتنا خدا غوت ده صلاه هم منافقن جيري داج منافقي بچوك چيبونه بخورا درتيه دكن ده بيجا از بچم جامي بلكي اديه كي ترسنا ترك ناس بكم ايشي بدمن بكي جيكي خالكي مچيبه بكي دقاقه بيدا از خور قادرو كي بقرب قربانا دين دكبه في حالي يعني حيفننا مرنا ميجي روجيج بو فيا بكار بينا حتى مثلا بشتي في مثلا دربات دروجين دقو هنا كي دچون جامع روجا جمعي سلفيا خود دكشان دعوه المدير اخرى مذاك ذاتما ذفرمها يعني الدين ومعنويات تمام وهابي بليزن اما لا خخرا دكن بري مالا يكي ام معنويات خود شوتين ام آگر لخود بارين دویش بوی بتایبت بانگا منش بو کرده مسلمانه بخو سیدای خو بکرن خانی کی خودش خور درسه چیه کن نمیجا خو بکن ما دین ام نمجبورن هر موی داره جیکو ملاکی درد که بسر منبره اگر بحثا کشتنا انسانا دکه اگر بحثا قتل انسانا دکه اگر بحثا انسان خراب ناویوان بلند دکه کی دبه برا ببه دوی مروب نچوی جامعه لو را خدا عز وجل دبیجه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ده مسجد خديدا تاني نافي خدي بلند بكن نافي كي دني بنافي خديرا بلند نكن إن هاد جامعين تركادا نافي تركا بلند به نافي قرالو جمهور باشخاني وان بلند به ده جامعة عربا دا عربا بلند به إيرانيا دا جي نافي آيات الله همانوي ادني بلند به كان نافي خدي جاري كي تيغوتن نافي وانا بينجي جاري تيغوتن وخدي جد بيجا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد تنش بو خدينا يعني جي قلن جي ملته نابي قرالا وفلان وبيفاني بلن نكن أو بلندكن ويجاي تشوينا فان مزيافتا جي بروبلما دفين
مروف شخور دو اوضاع خدا وقت شاف پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات مدینه شخور جی کرپیچ جی کفرا چند دیوار چه کرن چند حب دار آویتن سر ام جی کارن ولو بکن ما نه زحمت کو يعني ام نه مجبور نارنوان درا اري جامعه وان مزنن شمال وان شكل وان خوشك دبا لي جامعه خدينن جامعه دولتين تي بحث دين دولتي تكر مالتا ما مستا لبي ولاتي يسوتش ايج ازل دجيم كليسا انا ماريا هبال كي جو هيدا مهر مو جو هيدا مهر مالور رستورانتك نزيكي ويبو ما قهوه اللي بتخور من ريق قرابالغ مرابل تشبوي مدرب ديجيت اكانيت تقول ام تشون لورد اللي بيسينه تكيدبه تشدبه بالتالي براتو انسان به وتقارن الفي دفتر انا ماريا تشكي بنفسينه باور بك ما مستجا ميجي تشون نفسان مگو یا ربی ام آلیکاریا خدای برای آلیکاریا خودت خوازم پاسی آنا ماریا خوازم کردی آلیکاریا کرده بکه من نویسان لودری پیشی دو ماه از چون باور بکه او نویسان هین سکنی و ازانم و هین بسکنی چی ات خوازم مرم ور من مستهجا وکم دزانن او کسیش بو خاکا خواه شردکه دب شهید وک امانی دزانن اگر ام بینن زمان ترک و کرد ایرو شرق نامد هایی واند هایی ایجا اف ترک و کرد یک جبانا هبونا خاکا یاتی داگر کر ظلم لی بویی هر چی بوی جبانا هبونا خواه شرد که یک جیوی قبول ناکه او شرد که هر دو آلی جی تین آنجیان دبن تین کشتن او جید به شهید او جید به شهید نه ترک جید به شهید كرجي أمجد بن شهيد عجبا دي إسلامي ده كيجان هيل يعني وك أما بيجن عرب ولات كي دبرانا كردو ترجمن كيجان هيل بالراستي شهيد ما أسبر مرادكم نها شيروفين دولتا جبو دولتانا فقط هنا كي دنافيري دا ديگران خورد بيجنا مسلمان پر پاك و پر آزادن دبيجن نا أو شهيدن نا أو شهيدن جبو إلهي كلمة الله إيشا براوك هنا كي نيب حنكي كي جوارا قوتن جبوك الصحبات خواشتر ببا دبيجن روجا كي يكتجم نفرتين خوجان دكاستين دبيجن شريعتا ما بكي جا يك درد خود بيجا كابيجا درد تشيه دبيجا والله تحقلي إدن دست بيد كي دبيجا تجي حقلي جنك هندي إدارة ناكي دبيجا سيدا مالتا آقر بينا كي بهردو بهبرا شوا حقلي دبيجا جنك تجي حقلي نا ایمشی ان مسلمان ما باش دوی نقطه داره یعنی دبی اوجنا شهیده قربان لگور خو نکارن بیجن کو پرنسیب اسلامی هنه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام دبی جد من قتل دون دمه فهو شهید کیج بو پاراستنا جان خو ور کشتن شهیده کیج بو پاراستنا جان خو جیان خو ور کشتن شهیده کرد نه چیه ایریشی کسی نکریه نه دیروک ویاد بیجن نه روجا ما ایرو دبیجه ایرو انسان ما در روجاوادا دجین دبیجن نه این ایریشی ما نکن او دچن ایریش دکن ادما تخب بپاردید پاراستنا جان خدا وری کشتن لگور حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشهیدی من قتل دون ماله فهو شهید کیج بو پاراستنا مال خو ور کشتن شهیده خاک ولات مال وی ملته امانت وی ملتیه توری وی خاکی داگر بکی جبوكو اف خاك ني داگر کرن انسان برخو بدن كاربن برخدان بكن دذي برخدان دا ورن كشتن ديثا شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد يك ورا نهيلة نميجي بكي نهيلة الروجية بقري نهيلة إسلام بشي يانجي نهيلة خريستيانية فلتية بشي يانجي نهيلة إزيديتية بشي دين نبجا دين إسلامي كيش بو دين اخوة يعني جبو فكر رامان اخوة يك تتدكو جاي تدبيجي وهذا فكرم دبيجا نا تنكاري وهذا فكري هذا تبكو جم دبيجا من قتل دون دينه فهو شهيد كيج بو دينه خو ورا كشت شهيد جيسا حديث لي زيدات قد دبيجا من قتل دون اهله فهو شهيد كيج بو اهله خوش بو ملته خو كو ظلم لي ورا كرن برخو بدا ورا كشت شهيد قربان كرد ايريشي كي كرنا مالي كي خوارنا ايريش دينه كي قدغه كرنا نوصا اهله كي تنا كرنا برواجي فيها دين كردا كرد صدي نوتوي شافعينا رسميته دا شافعي جامي كي لكردستان تله
لقول رسميات الدولة الترك دفي قند نسيبين يجي وقت حنيفيان مشكل مذهب تقد غير مدرسين تقد غنا زمان تقد غير فكرات تقد غير بيرو باوريات تقد غير تجبو بيرو باوريا خوش بو فكري خوش بو ديني خوش تو وقتا قوتنا كي بيجي تبكن حسيت تبكوجن لقول دين إسلامي تي إنسانك بيروزي تبمرجي تدبي شاهدة حقيقة شهيد وشاهد عين تشتا مثلا جانا هناك إنسان جمد برسنت مثلا بجا والله شهيد خدش بخي خدش شهيد كتي حاشا والله شهيد يعني خدش شاهدة أذ إنسانك عم بحثكن في تشتي دباريزن دبن شاهدة حقيقة كي جبوي بيروز جبوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجا كي جبو باراستنا وان حقيقتا ببا شاهد برخو بدا او انسان شهيد راستيه اجا او تشتي ديتر مثلا لسورة الحجرات تا خدا عز وجل دبيجان دماج مسلمانا دو طائفة لهف بخن دو ملات لهف بخن وك ويجي يقول كردي سدينوتو بين مسلمان الترك جد بيجنا مسلمان عرب جد بيجنا مسلمان فارس جد بيجنا مسلمان اما دي برسكريك تشوا حل بكن برسكريك تشوا تي حل كرن قران بر اشكالات بيجا لمسلمان كرد ترك او عرب قران دخوينن فهمناكن بروبلم هذا ناخذن بفكر دبيجا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جباور من دان دو طائفه لهف خسر هر الناف بين كاريا وان بكن صلحي بكن لثر مسلمان دي تر فرض دبا ارك تشي دبا فإن بغت إحداهما على الأخرى يكي جو ولاية قويمة أم بجن وقت دولة الترك سلاحية ما هي تيكلية ما هنو دبجا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله بيوستا فرزة لثروة مسلمان دي ترون بأو طرفك الظلميدك وإن برامبر والشر بكن حتى فجر أمر خديك وعدالته إيه كا قربان كا قرآن دبجا ده كي بيكتينه مثلا شخو أبا يعني برا ورن صلح انا هاد دمكي دما صلحيه سراجكيه تمام ده سراج لسر ظلمي شي نابكو دفيت سراج لسر عدالته بما شكو برسكريكي محل بكن شار سريع مجير ببين اگر ونديسا فنو فرتابكن ون ما بخابينن ون بخادن بيجن ولا كرد ناظانن اما كردا بخابينن 100 سال دنيا اشار بردوام بك فايده فيها جتو كثيرتن جبري دبي اشتيجي لسر عدالته بيكوره لسر وكهديه بيكوره براتي قوتيه براتي نقوتي براتي مار وروفي دفي براتي ما درست به مسلمان يكون هال جمع نميجي دكه تركه عربه عجمه المانه فرق ناكه دفي بيجي حق كردا حقه شاوا دبيجي حق فلسطينيه حقه دفي بيجي ما في كردا ما في حقي وانا وقتا فيا بيجي اعتراف دكه نوصا وقتا اعتراف كر دفي بشكريا ما بكه جبوكو بشكريا منك اعتراف ناكه لدكو دولابات دياره اي افندم نظام امريكا بشكريا فانا ديكار روسيا بشكريا فانا ديكار فانا انا مسلمان فانا ميجناكن ور حاصلي كلام شغل ليست ريج ديكار حال بك دوستي امريكا يا اول دوستي روسيا يا اول او بيرد دستينا جن ميجي باورنا كجبو خاباندن ديكار اي تشوا بابا اي تشوا حلبه جبو يدفي كرد مسلمان هالشيخ توبي سر هفكن جخور ديني حضرتي محمد هين بمن بعلمن واب مسلمان كنت بجنا براي وانا هيني وانا جبك اسلام راس تيجانا اگر المسلمان درست التركي قربان ناچن غازي اول مثلا كل حال بكن زي مثلا بيروز تمام بكن كو خلق لو بنا جرنا بيجا تبيرا من نتنياهو تقول بالقونه جام دار ونشتي تكفر دافيجي نه تبالقونه جام دار ونشتي تكفر دافيجي خلق كفره كي بابجي بالقونه تور خواري هو دبي مروف درست به نه منافق به نه دروبه ما دسبي كده كود ابدا سلطارا منافقا ملته بخراج صديح حشتي نوتو يكريا منافق صد حيف مخاطب بله ما مستعبات نوع برنامه خود دقیقا من گوتنه وی داوی دوست برنامه گله خوش چه بو حواله ما دوست و حوال سلاکرانین گوتنه وی داوی از بگرم ساعته وخوش خود مج حق جدانه که ایرو روجا اینه يا ربي او بارك وتلما باردكي ام كاربن راكن تعالي كاريا ما بكي ارادك خرط بدي اهل حقي جبو حقي بباريزن جبو ان حقي دور كيفن جبو حقي دناب جبا كذا بجيبكن واتقلك سباسي ودكم هر كاس برا الدين اخو اي اولا خويا راس خدي دركبه برا ولات خو ملت خو خدي دركبه ببن خدا ناصنامه انسان خدا
حس عزت و شرف وی مالات 1000 جرا و امجی وقت مال باتزانات وی ام سپاس دکن گله سپاس مالا و 1000 جرا و براستی مبجه پیدا گرد تماشا وانه مجی از باور دکم گله پیدا گرتن تماشا وانه نجا میوانه منی گرام بوها سیدا حافظ احمد تورحال و احمد تورحال وقتی جی وظیفه یعنی در ناف تبگرا نتوا کرده گله قدر بلند و گرام بوهای سپاس بنا وجه و حیان حال مگوداری کرد ببین خیر خوشید ایوارا و خوش شما خوش بموسه سپاس در شما تا می خوش سرچاویم سرسرم آلا و سلام سرچاویم